Pibat kum presiden jong ka West Jengkel mah. Jam ke si West Jengkel. Hai ta. Pila pa ni thu lam ngi tu jing ja jing sa be kulit mana apa. Lang hai. Pangat. Hai pangap. Kalau kum ne kat kum gedi thu jom gitu ki sinong badan nas tu. Hai. Ke long bana kalian kine ki karbi ki siat ki batur jiri ki yu. Ke siat ro kita ni silent ayu ngatrai silent gon gumto siat. Ke nanta gitu ki kulit yang ni bade ki mayor ki pet na. Kami khon gan ki pet. Tike baplong ki karbi bikin mantur sa ka jaka jong megalia pa. Kalau kum ne kat kum kejengkian do nongkong ni bagi karbi ki thu bai barok penthap bai spo kar west karbi yang long te kawade ka ki kaput ki badan spo wat jain te kalau kum ne kejengkia pada lapangam kade long menekine ki benai baladem kini ki sinong lapangam do bar sinong lapangam kali thung ding gitu ki jaka sinong jongki kali langkas sinong ding bagi yo apa ka office besen di mas ndet thung yang tu di hadin katukan nasi kita ki karbi kalau lek penjulor gitu ki ding bagi thung tu di hadin nanta lagi latih ba ki ayu ki lek ayu ki lek ayu itu giding penjual itu giding gelik put lebar. Te ini kisah pangap ini. Ini te kini karbi rupiah me. Te kia bun kini karbi kata kasni. Terus ni bajian kan? Ibun kini karbi. Ini lagi lain jasa jargon. Harga kini pelit asam dia sentan langit. Te kini jami pada tanggung sepangot tegi ya kenandin ya yo. Ke jiana ba betukasnya pada ki ong ki yo khubor na kaleng da sinong lapangap ki ong ba garsal terik ba gitu ki karbi kinwan put biang ya itu gideng bagi ayu kita gideng badang don kan. Te kila ya ayu pada ya lum sinong ya mi ba harkat jami ki na kaleng ke SU. Ni alai lang bat suran yaki bantai ni ada tikira pelong hang tugas ni ya jing thong ding gitung yang gitu giding gitu gijaka te hadin mala da thong gitu giding te kini ki karbi na setai siliang ki wan gitu mo banwan ni na sana banwan hier thama biang ya gitu giding te nagilai pada ngilaya bun ki pai ba te kimnon tikiwan artan batki kulit asam di basan ramyaki kinun pawan tur kin jika jaka tedi nangta ki yathang badai yin gisem jogi gitu gitrep yu jongki hadin balada thang gi kenno badai gi khasi bathang gitu jongki ji sa dai maki bathang nomor kumno ngin lektur sik jaka jongki nakalen khasi kumno lektur sik jaka jongki nomor ka jing kan at ka de bajur te hadin nangto te kia yu bin gadan ni nyuri-ura nak leng jogi rugi pen long keren gi kitin gi ba yu long ba pen shit ba yu kumto nak leng jongir la yabun kumto de ai keren lamut bania kan rup bania yu he te kham si phang bade jamin kumto te lawan no ki pulis mekalaya tikiwan nang to ben dalawan nang to ten dala ya keren la yu te ki la ya pen ki ang bagin dia ki jongiro prano nang ne te ki la ong kin keren no ipli asam ro kin prano gitu karbe ken tanto kin ni rung layawan phai la ya yute khashwan man phai rung lay keren ba magistrate bat ki yu bat ki badu deputy SP deputy SP long ba ban penne song su nganya to andre tat kum gi i pada jongi menta long ba nang to kimla online dia ada ya ki lagi payback yung macam tu ke kan yang ada kita berbentuk kita berayu gedeng
thut te network dai. Hello. Oh yo sngawa. Ta kum to tikam long de ba shngai mi ya di pai ba gi jomi na mar to. Agi ni sha ki don nesto ki de mon sha ni gi pai ba jomi. Ki awa jing ya da la da don gono ki don gi tiar ki la ban ya dai gi dog isnam jomi. Henre maki pade ki phet ke la ya la jang te kalong ko ba su si kai. Na ka ben pulit. Te ke ba phila ban tep ba hangnor kom ba ki pulit kemla ban ya dai gi bre jongi. Ya kata tengam lah bantiam. Dari kat kum ga jinglong hiteng ya ibu puit di kum ke jing ayu de ni sau de nong yada. Dan dari kabaji pada kum ne te umde ro nong yada. Phet kala de udai ba lembu ba pensyok ser kala itu gidok Islam. Jingi badan tu. Em yo le se ka don ga no ka jing na kaliang ka tanat pulit ro kan yo pi wat jing tem nam baki yo le se ka don ga jing klem ya tho klem yo ra ya ta em yo le se ka don ga jing duna gi staff ke ro kan ya kata tem tip ra ha ni sha ga ki duna gi staff ki de ban ayu ga ki de ban penbon te kumba ka ngot gi pulit ha to ga sngi men nem sngi menem sngi dan kum to si khasan ar fungon tharai Teto, mana kan ni kan ladon na am kejing akren na kaliang jeng ki kidon di kiseng malang na west Karbi Anglong ha. Kadon am kejing akren bat kibreu jong khasi yang tu ha lapangap. Em kam don dra ki to le ki Karbi student association ki to dai ki dai ki wei ki nong berngem ki nong pensiet na menta kini kam kaput. Bat kat kum gajing keren hi jong tu person jong ki ha ka tu ka sni ha gini gisni balada uang balada ka sorkar go bakla ban simrai na menta uput usam kin penkelam Manipur ke kalong kai kajing pensiet kin ha jing sha kum giseng malang kum yu dai ban penbej kata karukom go bade dai ban berngem yo no dai ban ayu da katan gono jinga kan at kini ya bakalan aku gelen si boy gelen di ban long di bah pedeng kan ban ya pendai dai kamram yang ban pen kamram jeng surka dai mangi iseng balang dai ban penne ke syuk jong sain sendiri ke jing mek put sendiri kan dai surka Ya dai. Dike gara yung pi la rejar khat begini Karbi gwan tur biang sesin pat supo uput sam yang mengalia. Ini la long di balak re na kaleng kisu ban ya dai gi dok Islam gi joni ban hadu klip mat komentar ni nang am il kubor na ka dobar sinong lapangam pada ka dia kan ngur gom da kada stingmet ki haban dia segitu ki jaka ban ai ding ya dai dok Islam joni ban ni lapan kre ru gi spai joni bajan nas to da dia ai min satur Okey dah. Dah boleh sebut ma. Hai dah.